अल अमिन नेशनल एकेडेमी प्राली, लाहान 5, सिराहा, मध्य प्रदेश। शैक्षिक सत्र 2083 का लागि फ्री एडमिसन ओपन। नर्सरीदेखि ग्रेड 9 सम्म सीमित सिटमा भर्ना जारी। आधुनिक शिक्षासँगै धार्मिक शिक्षा एउटै स्थानमा। हाम्रा विशेषताहरू: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय अध्यापन। मुस्लिम विद्यार्थीहरूका लागि दिनियात आलिमियत शिक्षा व्यवस्था। छात्र तथा छात्राहरूका लागि छुट्टा-छुट्टै सुरक्षित होस्टेल सुविधा। छात्रहरूका लागि विशेष होस्टेल तथा पठन व्यवस्था। सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब तथा साइन्स ल्याब। व्यवस्थित ट्रान्सपोर्ट तथा लन्ड्री सेवा। उत्कृष्ट खेलकुद व्यवस्था। 24/7 सीसीटीभी निगरानी सहित सुरक्षित वातावरण। विद्यालयको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसन। अनुशासन, सुरक्षा, आधुनिकता, धार्मिक वातावरण। तपाईका बालबालिकाको उज्जवल भविष्यको भरपर्दो गन्तव्य। सम्पर्क 033 590 786 9807 646 018 9815 709 447 9817 759 329।